Ka WKSU sen kami kalalai benbu daka dorkas syau Director juga National Health Mission DHS Shillong Uram Kumar na kamentaban plino eka Maternity Children's Hospital Hanoston. Katkum kajinya tu kinoelam kaseng ba Uram Kumar kumukli juga NHM ulapan por na kinoelam juga kaseng pratayo lane arbanai pura. Tat ondalayo jing benjur eka mangtingka naga State Planning Department banaka Finance Department na kamentaban mang ikitiar ajing sumar ikilong kami baka khulung. Badi kinong traya ketika hospital kabadan saat hujing thia. Kasengkan abek bakali ujing kular balada ja bakam urlong katkum kajimpan por. Kaseng kampan se banshim dekwi par kisinjam terhaduk mana urlong kijing dawa. WKSU Central Body agwali baki grassroots development ki bala pesateng dak sarkar kum ka Polytechnic Institute ka ITI Sipsing New Building nangta DSC Arjararpo nangta ka Government College full-fledged Government College through PP Mut nang baka PP Mut nangta ka District Library and Auditorium nangta ka bakhadu ka district del habade berkini ki point ki mat kelang bang ilai jing tho ah disi ki tayo ki baladap kum ka jing pen kan mau pat nagaliam disi ru ai ka juba kuasa ba uklem sham klikiti uya ai jing tho se ki tla ba per beri pe yakini ki department te nagaliam jongi ru ai budin na ka posik pon pat akabede bat kaneka sakawai kalongba kabede bat ke MCH kalongba ngilalai ban budin nak pratarik ini tayo kalongba bani kendu yau Ram Kumar bade director juga NHM but agabedi bade ke MCH nakaliamu Ram Kumar kumu director ula panpor yang ikaseng ba lakum do ai por yang pratayo bangila kanang ba nakalian ka planning department but finance department kan ai ka approval habede ba sanction no but plino ek MCH lare raman power but kiwi kitiar jin kam but nakalian ju ko akan syai ba ins ai no kitiar ke ba kam ba kat kum gani ka judgment ta habede ba ke MCH no stoi but nak ka basong kia tam kalong ba balik mengikran ke MCH no ba hagijing sem ka jongi kalong ba pun ki kimi ka khulum pun ki du no namar kai kajing bombiang kajika ai jing sumar jing lada ya ka MCH la plino paling ba kitiar kiba don kam kiba ba la ba setup akatik MCH kebut ba kilong kimi bagi khulum kinyo kajing ku ka makraw hagani ka district te hagabe kene kalong ba kini ki grassroots development kiba sateng ikin turu kamtam ya ka legislative Assembly Committee hangwedi bat ka Polytechnic ngi itanal ke kajing simkia ke jompi exnem galadat kilawan ban jurit ya kedai ka Polytechnic pat ni ko apa perkembangan yang bagajiwan jompi iso romi pi nyawi kmat nanti konstitusi berapa bi ba syam te sekretariat bat bagikan man kapol ko assembly bagi dai ban budin na kapol sekol nadu pasta kila budin ban tri ban penjau ke ka thong ha ba Polytechnic pada ban plina ban penbiang no syai ya babe ki furniture ban ka like bat kiwi ki jinan kam krang ba en laban plino ya ketika Polytechnic Institute apo morsian no stoi pas kawai ru lomba ya kiwi kum kai jai kum bala mention ngamane ki point bai kiniru dai ban president ban bandap no ya kejing pentrai ya kedai ya kita ki grassroots development ajing to ya katain kan ki sama pulih ki yo ban pulih tante ki dram per ki lai per pada kentang ya wai kalau mau nak kalian kaseng hakabede bat kini ki ma kamtam ka MCH kalau mbak katkum bala kren Ram Kumar Ram Kumar kalau mbak ibat bat ni ya terilang ya kata kalau mbak kata ka pratayo bat ka lande ka arbanai dai ban penurlong no namar ba ya kan lengi la sat thok ki bai ba anong stoi la sat thok laki laka haki politician ki bari pe ya kan kalanya ko ya kia te kilawan chena stoi ban jirit ha kata ka jingsha ki ai ki ba ai por ni lai bai kata kalai banai ru kan trikam ba nangta lai kendu na ka pospol bani semalam yang ba la extend ben riu nai pa ta lai shis nam tam kalau ke bas musik bangin sat thok na ka por kum ki bai ba jeng ko sil te ingin nang ne sekmat kalau ba in ba ikular ke bagi ki ofisan ki birokrat ki lai ka komen ke bastuna ba chela da
kamulong hato kapor kaba ngiru gim lasa shu kalau bangi masih bang hamba sim lagi nu kilat ki bakam tenge kerang ba sarkar kaba menta ko pe ko kapar haman ki thanya haman ki district joga jela kide ban ai ka ka hok ani ka bah ka bari hok ka balong kan ku kar dis sa pe ba pen kun kerwa jeng sai